scared of it today? Are you? No. Why? 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 Because grade 1 is fun. Nagenoeg 109.000 graad 1 het op 21 Januarie amptelik met ons skoolloopbaan in die Weskaap begin. Soos daar te verwagte was daar trane. Maar nie noodwendig net van die kinders nie. Because he's getting big, and now it's all over. All the baby stuff is over. Catherine en Isabella is 'n identiese tweeling wat vanjaar in dieselfde klas in die laerskool Cambridge gaan wees en die twee is glad nie bang vir graad 1 nie. What are you looking forward to the most? Colouring in. Yes. Did you decide to make your hair different today so that the teacher can distinguish between the two of you? But no, because I wear the black and Catherine wears the green. I like this green. Vir die laerskool Toosies was daar sommer 2 tweelinge wat begin skool gaan het. Wat is julle name? Ek is sy vermoeder en Christian, Nina en Matthäus. Nina en Matthäus. Alhoewel die tweelinge skaam was, het ander kinders sommer gou-gou vriende gemaak met hulle nuwe bankmaatjies. Hulle opgewonde. Hoekom nie? Ayo, en daai man my seer. Wat is dit? Nee, ek dink hulle speel nie. Maar dit was nie lank nie en daar was reeds 'n graad 1 of 2 wat net mooi genoeg gehad het van hierdie skoolgaan ding.